na then e bo na biom susu say they say abobi na we wuda ho na bibi after the Saturday no na sent no a direct to one particular place and na mo say I say the who did a patch some my once more for being once na particular house ho no can be the no want to make right can dey no pana no mo bo if you go police permanent that same way na ekoso e wo ma police for o mo na fire service wo nya bo mo dem buy on the boot and a coffee ya coffee dynama and guest room back like it's a honor na sent me see ever fine the police for no boot dino to share them why no move I say rubber kesi tuntumbi and the attitude be the police for no bo modern at the corner share empanasini pie ya omu ko bi so a said the we nim say we need and so catch it Mr. Abunaya ofi ife region ofi wakra na bisu afoso obe page maaye because of ne ma meya rienti ono ena yikuno na se bi yi twitwa ne body parts no bi na afi na I said o saya no ntensa man na ade nyina ahyase a ewurawura body do ma body ne de na I just say saya no Abusia empenifo se we kope bibia pedi ene mebeye den ene nam sabre wodi wani ekopemu ewo East Legon na ensam ya beto ya pno so trese ababa wa bia wo banka ba bedi pa no akopemu ewo East Legon sikani penye bi pa efie sabre de ye hwe na wadane ato ne kopie na mu no so abusia awasem a ewo mu ne se emu no ne part bi ayira ya wo mo ehwehwe mo akwaba e de aba too much gh maso so first time ni a Obe mi subscribe to so now the bell na ka ho sa no upload ni tompe wo the first person ya won sa ebidi kan akabebusia si ebo e de ra ensem no mu de anya wodi wani ekopie mu ewo East Legon as adwe amanfo wo ho enso no egugye mu ye pom ye mu ahwe mu ya wo mabobrim ani pusa chese ensem a wo mahunu mani so no emunti bi da ebunti bi mpeninsem krada ne nyina ele se ababa wa wanya infishia no aduonu ba ko 21 years ya wo fi Eastern region ena obepie mu ewo nkran se wo ba bedi papa bibi kakra e de abona no so twede na afi wonya bi so de akofie akokohwe ne mame asebe oyare ane ho emfa no bepie mu ewo nkran ha na nyame ya na doma no kopie mu ewo East Legon anim se East Legon so de ebo so sade a no se Ghana sikafo mantemu eda yadu na we no wokonya pani bi pa ne nsem ewo bi fie ena wokokosom ye se house help ene pani wole ne ti fie ho bibia kama ne ababa we wo kodwom kwa odidwa eboabo fie si niema prapra fie ne ade na dwuma kama boni bia ensi ye pani mu so ya na wotu kwan ekọ ede ban na se je se odidi atrenchi ya ne sa ene wo ko Dubai na wo ba na ko East Legon oba na ko UK sa ena oni ababa we edi wo fi ho na be 2 months ni na nkra na kyerese panimu etu kwan ko Dubai ya won san emma ya fei wo ma hwa efi ho obi enko obi amma awaye din be wo mu na fei pampan bi e hwa asese eyiniti ewo area mo nom se pampan de ye ntia se efi ha so na ase ne pampan efiri ba ha so be na hini wo bia e de hotel nebusua ne ko ba ne se wo so mko ye police fo asotire enaja o mo de koda Ghana Police Service na wo mo so se ne enim se Ghana Police Service de na di so mka so wo mo nye so mka so be ye dia ene no kwasa no se wo mo ye amahote a police for ebo ediko refi o san se wo bia eni hunti na wo se wo mo bu epru nom kopie mu ewo fiampa wo bu epru ni ekopie mu ewo dem abusia won wasem ye akokosie ne se ababa na wo fie ho se wo boabo afie ni panimu yi se house help no ono ena ye kunu na abusia ye twitwa na sini e de agu bag mu ene ya kyekere ade na no e de ahya konyase na enka ene abesebi we de wanimu awudidi afache me ahya ase kra ese ya ne se no ena police for e de kokoto so asei ena enchemu no eti ayaro ho sema efi ewo East Legon abayi obi a we di 21 years wakra na busuafo efi Eastern region say me ma me yari esese me ko page makakra ye na menye sika na me de support fie ntine ne atene ya friend ya akredo on transfer na on share ma me no wo ne yari no no sinko page makakra ye ya me ya na do ko East Legon okonya papa bia ebinti as a police force so on any time suspect in the family dey MPD we did 49 years so a businessman on abayo ye for 3 months a good day na papa no cry obi a say or call na once I could business trip now also a businessman to 2.5 because usually okay we are putting in no money in there and papa we or call na wa back ten baby or call back we never we could see na say Friday no and I said Friday no any area or number 6 particular sense be
East Legon area hono sentiment shebanye kama nti omo nyina cha say omo be say almost na then e bo na biom susu say they say abo bi na we wuda ho na bibi after the Saturday no na sent no direct to one particular place and now we say I say Saturday we did a patch some my once more for being once na particular house hono kandi ni de no want to make grand kandi anopana na omo bo if you go police permanent something we na ekoso e wo ma police for o mo na fight service for na bo mo de mba o be bu dan na ko hwe ya ko hwe dan no ma na guest room ma ko like say ho no na sent me fi ba pa anti police for no bu dan no hwe dem ha no mu say I say rubber kesi tuntum bi na ye de achichiri bi the police for no bo modern eche adekoro na hwe empana sini pie ya omuko bi so asebe we nim say we ni ensa o kache Mr. Adunaya ofi ife region ofi wakra na bi so afoso obe page ma ye because of ne ma me ya rienti ono ena yikunu na sebe yi twitwa ne body parts no bi na afi na I said o say no intensa man na ade nyina ahyase a ewura body do ma body ne de na I just say no na mami miso obatena afie obosome me ensa ne boss tu kwan ye de sa otu ne boss tu kwan a amafo hu ne se ono kwa na tifie ho odi akwani aba ma obi ya hu no ne boss mi tu kwan je ono kwa wo fie ho sa ne na danfo ba ku edin komo no ye bisa no se wadanfo ne one papa iti hoi obi kam ho a na o kire se papa no businessman ti ono no otu kwan koba iti ono abayo no pe e no ho a oye house opo ye na duane na ade nti bi abayo no ba be sia kodwuma na ase dia obesa kwa kota dia na bibi papa ni ho kra ono no o fi ho bi because papa ni tu kwan ya on ne nko Otati ejumane de anytime the papa de betu kwan dia ono de wo fie hobi dia dey just on no tv as house or papa no see business na ko ni business trip up and down nti o ko nfa no nko okoba na wa ba betu nti this particular one and odi ka abone no na odi aho odi ko ya we twitwa abayo na private part na oye odi private part na odi dan ko Aja na organ harvest abent me emisa ise ya kana kosua kuma wo yifi wo na chi a wo twa ne ba bi kan ho wo pai ne yam mo yi no nso no ana bibisa o twa ne nofo ena o twa ne line so ano ene ne nsanso na tuta fingers ne tools no ena o twitwa fi ho sa na twitwa line na ma wo twitwa ho no ene nsana wo twitwa ho no sa Williams ne to slanu na otwitwa fi nti aba se ya chi obi papa no waba aba se ni de papa no ode no ho atwenra because omusu so say sada na okra say o koda sada na from Monday na obi ahunu bio but no na omu hu ne sana mo nyina susu so okọ business trip as usual nti ya ho na sha so say mo no ena mama mfo agime ba so say bia say e wo dan no mu omo nsusu say bia abana kura na bibia ye na omo ko hu say na abana na watwa na no papa no ekuno na wa to the part na ade ba ko ne say na wo kai no na o say nti police for no enyambre antwhwe mo say bia liver ni ho say the kidney ni ho ana bibia no eno de ase ne aye no nti police for na say quickly almost day or my bag no the ship number 2 na say no call police for hospital for na the CID America says or police for some more go see investigation na share much no kwam ye ne fiera no fie no wo han ana ye ono akasa ne dia
After say on higher and on India or Nico investigations no investigations. Nsebusia ensam no na yakwakotia bana we akwakoye awrehosam yie pa e de ama wo man Ghana na Ghana fo e kyerese kamia yese Ghana zabredi ewiemu ayehu obi sore kwa na opie frifia na yem hyehye sam yikwei mesan aba na fi se ene anyese yakun obi da ha ena akwakoye accidents ka ne bedi ahiemu a ebi nipa dunum nipa dunsia nipa dunson na wo mu nyina ahwerem nka wo beti yesi yakun obi da ha wo kyina yetwitwa obi nsa wa ha ade kyina yakun obi wa ha na ye bi kwa wo court a ye dia ye ni wi Ghana for say wo mo sra ban no se bibi na enkoye security system ni mu a wo mo enhwe na wo mo nye Ghana sofo so se bibi na atoche ma honhom from say Ghana for say esra mu mo a mo hu ade pede mufo mo nkeka mo ho na mo sra nyame adusifo so Ghana for kire se mo gu mi se de yala mo misa na nanom se de yi e na ekoso wo man Ghana mu a ama Ghana mu se sei ase emutina no ayehu sa we ni entremu ne ensem ya Ghana for eka e wo media no so me dibi ababaso mu a mesese wo so de na wadwene eye wo de for man Ghana ho ne ekoso sen e na osi ehu enema fa na esi we East Legon ayade a ehu ye den na e ka cho ma yehu ni nyina e wo comment section wo we ni sa na fe we mi subscribe button so e too much gh ya kai so wo de be ono be ka ho sa no upload me to po ne first person ya wo sa e be di ka all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no wa like no wa share na wo nwa bi so anya bi ahwe bi din e the dark gold e be se share